chỉ bay u lê tuân trùm chú dragon fruit kan siam chau dan vel pik sang sang kan ron da do na hi akhur hi dragon fruit khur hi sang ni som ni April kha kan lai tran ania hi kan na tho kho ania chung kwa in lockdown lai nia na dang tho thei lawa chung kwa in kan liam thachi na mo sang sang khai chuan set net te kan zar chuanin tikhanin kan tita a khur kan lei zo khan a ban tur thi ra kha kan phiar le ta a ban tura hianin a thena chuanin sap thei jam na te kan manga thena chuanin rot sin de ulek te kan mang bok ani mo chuan khatiang khan kan han duang ta a chuan a ban kha kan han phiar tho tangat ngat mai ani chu mo chuanin kan phiar zo a khan a ban kan phiar zo khan kan han chung ta a hi alema kan huang hianin kan kom thang kong pui sira hwang kan siam treu maya kan chung ve a chung kwa in enge sum seng vak lovin mani in kan tita ni mo tiang hianin kan han ve ta chuan aban kan siam kha lo chan char that to nuwa khan kan chun kha kan han phun ta a kan uluk thei ve khop mai hi kan do trup maya nge thei nan khan khura khan mo ti hianin aban hi a hau tak tak deuh hlek awang hianin aban phun atang hianin midang te po kha kan han chhor ta a rit ta hmeichhia te le na zawngin a ti thei kha lo ni to lo awang khanin kan tiang hianin kan han phun ta ni aban hi mo chuan na thoi kan thok na sa thei khop mai hi chung kwa hian kan in trip thla na tho to hi chuanin ruai hi kan zu the hep hep thin ani deuh bere chuanin cho hi kan ei khom pu zela chuan khatia ban kan ti zo khan ama kan phan ama kha kan phun ta chuan tui te kan pe boka mo chuan thala khanin aban kan phun zo khan October November chawa khan a dragon fruit a hi kan phun ta chuanin thal alo ni chhota January February chho vela chuanin kan phun kum ti me yang mo khami dot le thal lai ka chuan tui hi kan pe ta charan sang ni som ni pakhat chawa kha chuan ro tui kha atlamu man lo bok nen chuan ka chu mi nu chuan alo ti hian tayar hi achi pa khanin kan handa kwal ta veka mo tiang khanin dragon fruit hi tur mun tur hi kan lo boi pui chawani